Hey, kamaudyanan na. Naibunag amin ang naapit nga irek iti talaw dungaw. Huwin nga ron Ay, nabambanlogak met ang nagsubli-subli iti kataltalunan. Sa nabali dungo. Naibunag ta amin Ay na. Kasanumet nga men. Awan met karo bata amayat atang danan. Sadot dagiti karo bata. Agpapan ka ni pare badong. Ni Marituyang. Uray ni Kwarog. Noan yakit di ati pakakumikumanda. Awan met ti amok at trabaho da iti inal daw. Di damo ti tumulong iti karo bada. Ang bayantan ida. Awan bibiyang ta kadag iti karo bada. Isumot ti kayat da. Nasayat tada ka dito'y paraangan ti balayaw, pare. Adamot awit mo nga awan karga na alata. Apay dayta? Ay umayak ko madumawat iti may salata nga irikyo, pare. Naa. Naimbagla apang ramanak mat iti naapit yung nga irek. Naa. Naima siguro ti raman na abaywan santo iluto ti bagas na. Ay, awan mabalin ko amay padawat, pare. Naa. Ay, sige ka din, pare. Dakis tiyagim imot, pare. Mapan iti impyerno tinaimot. Ay, nuin baga ka awan! Na, kuwa pare. Ay, kaasyan nakadimatan, pare. Basta awan! Inikam ni pari badong iti may salata nga irek. Pilitin nakmet nga main ken. Di na kaya ti pumanaw. Imbaga nga awan. Ang awan mabalin ko. Gapo iti suron ko, inikakon tapno agawi din. Hey! Alis to damot lagayam nga umay dumawat no adda maapit nga irek. Ngam no tiyempo ti panagtatalon, takasapulan tati kadwa nga agtrabaho. Adumat ti pambarda. No kunam atang danam ida tumulong, di damot kayat. Diyak kumakayat nga ikan nga rod. Ipapilit na. Tawan kanot isaang da. Suron kon. Anya nga rod ngay. Ay kat anusan tan Agburbur ka, intinsahan ko abagas ni pare Inteng. Nagbanglumot ti ayam mo day tabagas ni Kapitan adinawat ma. Uray awan sidaan, mayatan. Ay, pasensya ka na tuyang, tapara kanyak laang da ito ngayon lotak. Saan ka akaraman dito? Anya? No kaya't mau ti may raman iti nabanglo ngayon na pa'y. Inka dumawat kini pare Inteng. Taado ti irik na. Naa. Maray, adawit ko asakaw. Pangaasim ko mata ikanak man mat iti irikyaw. Tay kasmet la iti intedjukin ni Badong. Ay, jak mabalin ti mangted iti irek. Taawan ni Inteng ita dito'y balay. Nay, apay ngay. Masapul nga ipakadakkan kwa na Marituyang. Masapul pa'y ayang amin nga ipakadam. Kat asawa na kamag. Masapol, Mare. Da kami nga agasawa. No adda papanan, wano aramiden may, ipakadame. Saan kami akas kada kayo, kani pari Badong? Ay nasaya ata sinong batam ti awag ni Maribana ang kapitan. Umayak ko madumawat iti irikyo kin ni Maribanang. Naibus ngamin ti bagas kaw. Anya? Kano kahit itad ko iti irikan ni pare Badong? Dayta nga raw tadinakmet kayat nga ibingayan. Binukbukudan na lang. Idinto tadinaw dawat na mutlang kada kayaw. Na, Anya? apay ngay akasta. Agasawa kayo, mait. Rombang kuma amay may sa abanga ti paglutuan niyo. Saan akanya-kanya Ay, pangaasiyo ko padawatan dak uray kagudwat sakaw. Tapno adamot ganas ko nagitugot iti sakaw. Sana ka pumanaw dito'y tugaw kaw no di dakikan, kapitan. Nala, ikamon ni Marituyang, intay.
Naumaakmatan iti puro tungig nga ay ayam. Iso nga irwaryo man jay dulduli nyo di tabinggo kads. Kan numero ta isuman kit di ta ti sumarunong ay ayaman tayo. Ay, kawan ang mga noda ni Kapitan, kat makita na tayo dito, narigatag. Sana bali tadamo tay ubing at tinangdanak ang mapanagbantay di ta masungadan ti dalan. Tano umay dito ni Kapitan, aglemeng tayo adagos, kasi lang day tamaray. Ay, wanan niya. Sige, mabit lang nga raw ta irwarkaw. Bingaw! Ay na! Bingaw! Ay, nangabagak! Ay, mundo yan dagiti pustayaw! Ay, Jaski, kabot ba daw? Kanayon kalakit din ang mga bak. Ay, maasol ko pa'y ayatuyang! Sige, ulitan tayo, barang siyak tumatan ti mga abak. Ala kayaw! Kuna ni ang kalinteng. Dakas ter aramidan yaw. Agasam, ure asawa yaw, anak yaw, kabsat yaw, kasugsugal yaw. Ay, di ka man dita, kwaraw! Nagganas to, pay! Makimismisa kayong agpaisaw. Na, Ngam kalpasan ti pan nakimisa yaw, agdiretso kayo dito yung agsusugal. kwa. Ay, ayam lang, matkwaraw. Sugal mo't lang day tata dapustana. Ha? Agbasbasol kayo no kasta. Ay, Kwa. umay, di dito'y kwaraw. Tadakadwak dito, eh. Ha? Adto'y ti bingo kayo mo. Kartingam. Tanudikan sumanao dito. Alaman nga rat. Ala! Hey! Tapno tuloy-tuloy ti panagbibinggaw, kan panagtutong itayaw. Nagbalo na kun itiin na pawi, apangal dawak dito'y tirsina marikwanang. Aya! Wow, nabanglutin na po'y mo, marituyang. Dinawat ko da ito'y kin ni Kapitan. Na, inak dumawat. Ado ti irik da Kapitan. Ha? Kastaya. Ay, way, nalawa nga talon da paggapgapuan tirik da. Nasaya at may tapno da pagramanan tayaw. Ay, inak man nga rod mat dumawat iti bagas dang kalintay. Adamot awit mo asa ka, kwaraw. Nagdiretso akong dito'y kamalig yaw. Takargaan nyo man iti irik da ito'y sakaw. Ay salbag! Ha? Di na kami kani antim ti agtaltalon, di kay pay mangrik na tumulang. Uno makitangdan kada kamay. Itatapan nag-aapitin, nalpasin ti apit, agdawat kayaw. Kuamin ang kail. Kaya't ko ramanan dyan na banglungain na po yaw. Naa! Di kagdanag. Tumulong akto itong sumaruno apa nagtatalaon. Sige, ikan ka. Nagkari ka kanya ka. Namnama agtaw at tumulong ka. Isa, dua, talaw, upat, lima, inam, pitaw, walaw, siyam. Ay, adun sa tinabak mo itangal daw, kwaraw. Balato man. Nagganas gayam ti makisugal. Katuan mo't nga man. Oh. Isuadi mo ibagbagakin na uncle mo nga inteng, tal aramidin tayo, Regla daw. Aw, manuti kayat mo abalataw. Kwa, ikan nag-iti 5 laang, nga tig ti 20 pesos. Pagpuunak man na mag-isugal. Ay, kunak no 5 pisaws. Sagsasangagasot mo't da ito'y kwartak. Ato yan. Uy! Agyaman nag-akwaraw! Ay, naggana sa'yo! Apit na ka iti pagay, nga masapo lamang rugi tamanan nga agtalon, para iti sumarunaw. Ay, kasla masaduta kon nga agtalon, inteng. Umaimatlatan daw dawatan dagiti kaaruba ta dagiti irek. Barang itatanaramanan dan tinabanglo abagasta. Kahit alistudan nga may makitang dan muna tumulaw. Siyempre, amudaan na imaskin na banglo ti baro abagas. Ay, kat, bareng Tapno saan aday talaag daw dawat ti aramiden da. Ay sagana ka ti maraapan. So ano kaya't mo ti maadan iti irek? Kung may katumulong nga graab,
Tapno ikan kanto iti may sa alata nga irek. Tangdan mo taw. Ay, kuanggal. Ay, awan ti oras ko ita. Na, At tanas ka na papanak. Intun sumarunon to apa nagtatalaw ng kay. sa pulak ti kadwa ita. Nya may nagpara pa kaon. Umay kay tumulong pare. Mari. Ha? Ay, kuha, Kapitan. Uray may sala ko mga aldaw. Tapno mabibiit. Di kay agda nagtatangdanan kayo iti dua lata nga irek. Intun pa nag-aapay. Ay, kuha, Kapitan, gaksamot makaumay, tanasakit ti sakak, Na- nailigos ngamin idikalman. Ay, kwa, ay uray sakmet pare. Ay na nagsakitan ti ulok pare. Ah. So ajak makaumay. Ay nasurya talaga. Ay na nagsakitan. Ay. Kasano day tuyen, inteng. Bukbukudan taman ti agtrabaho iti talon ta. Agraep, agseka, kas kada agibunag kadagiti bunubon. Sa inton agapit tamanen, bukbukudan tanto manen ti aggapas kadagiti dawah ti pagay ta. An-anusan tanto manen ti agibunag iti kamalig ta. Kalpasan na, addan tumanen ka aro bata amang reng-reng kadata dumawat iti irikta. Ay, salbag kit di ti kastoy abiyag. Ay, dayta itantisan na mabalin. Siltukak to pa dagiti agdawat. Naglalay nga dagay. Sana nga po taado ti irikta. Kat agdawat dan. Nasaysaya atan na dito'y bangkag ko ti pagsusugalan tayaw. Dito'y tayaw niya agtutungit kan ang bibinggaw. Wana, tataba daw. May mayat di tao, itawan ti makakita ka datayaw. Nangrunan ni ang kalintay. Ay, sigay, kung dawayan tayo kindi ti agsusugal ita, tamakumikom da Kapitan ijay talon da. Ay! Kamaudyanan na. Nalpas tametlangen tira ta iti pagay. Day tala aguray iti panagapit ta ti orayen ta. Ay, wendungaw. Anya nga tamet ti aramiden da pari badong kan marituyang. Nangruna ken ni kwarog anagkariidiken ka. Ay, baybayam dagitan. Umagaw akit di mapantumulong ka dagiti agtaltalon dita. Tapno da mabingay ko nga irek. Pagbalinak to abagas. Isupay ajak gatangan. Mas daawak nga rod kadakwada, inteng. No anya launay ti pakakumikumanda. Aray, umutangak man iti bagas mo. Kan may 1 kilo matin akar ni ti manok. Bawang, sibuyas, paminta, soy kan suka. Kan may sapay kaya makilaw ti patatas. Imbag lang ay laok ko iti sidaag nga adubaw. Masapul ayaan na imas ti sidam. Kat day tamalag sugsugal tar aramidam. Ha? Ay, sana bali amaray tabayadak matinton mga bakak manin iti tungait. Sige kitin, pautangan na kaon. Ay mabisinak nga minahin. Tinasayaat, isardeng yu pay laang ti panagsugsugal yaw. Ingkay katagsapul iti pakipordiyaan yaw. Tapno day gatang yu ti bagas yaw. Makunam day tamare, tada day to'y tirsina mapangalalaam iti income mau. Pudno ti bagbagak. Sana nasaya tararamidan yaw. Ingkay katagtrabaho. Ha? Ay, siya nabalik ka din. Uray ta adamot day talon ni pare intay. Kat no agapit dan tumanan, adan tumanan pagdawatan. Kasla ka ano lang na di pa nagraep ta dungaw. Ita? Bagay man ang tigapasin ta. Ay katuwin Madlaw ko pa kat nasaysaya at ti apit ta ita nga biti kalabas. Talaga nga adu ita. Napunon ti kamalig ta kadagiti irek. Adun ti abasto ta. Ay win Pare! Na. Pare intay! Umay kami man! Pare ba dong data sumungat dungaw? Na. Win nga agpaysa. Kan adapay kakadwana. Anya nga tatigagara da. Best friend, pare! Asus, nagaduda. Umay kami! Dumanon ka!
Amo may nga do itatirik mo, pare. Iso nga may kami ataw dumawat kami manin itirik yo. Ay, puno na ita, Kapitan. Kanya ngay pare. Nya. Nagpuskol ti Rupam a dumawat pare badaong. No diyo kaya tagpadawat. Sige, pautangan na kami lang arudain, pare. Ay, pudno day tanggal. Masi kayo umit kumakada kami, ah? Ang wanti sa bali pagutangan, may. Kun pangalan may iti isang may. No di da kayo kiniantibanang. May so, Kapitan. Base kayo. Ay, awan tiganas ko itangag padawat. Awan asik ita. Sadot kayo. No kaya to, trabaho kayo. Podno dayta. Umayukat daw dawatan lang tinagbambanugan mi kan Enteng. Ha? Heh. Iso nga agawid kayo. Marwam kayo. No kaya to ti mga nagtrabaho kayo. Nga rin Santit na. aday tagnamnam ay tamuyaw. Say, Pag, agawit damat tayong kakadwa. Agawit tayaon. anya pala ti uray matsika pare. Agawid ka matin. Ay, kwa pare, isure. Ay, sure talaga. Ay, ngamin, naamiris ka nga gusto ka. Ay, uwan pare, manipot itan, agtrabaho agmatan. Tano adumat ti irik ka nga iyawid ka, no kastoy apa nag-aapay. Wala. Birigod. Ken, sana day tagtungtong ken nagbingbinggaw tararamidin yaw. No di yu pala sardeng day ta, ipatiliw kayo. Ala, agawid kan. Ay, uwan pare! Ay, una yan ti aramidyo at taga-kabildatan. Agtrabaho kayo kit di para iti pagbiag nyo. Saan katla aday ta sugal ti aramidan nyo. Enteng, ado ti mangmangag ko areklamo dakan ka. Dagita bet atat tao. Taday talag reklamo ta muda. Ay na, sika nga rod ti kapitan. Iso anas kan asangwam, no anya man ti reklamo dakan ka. Bayam ida. Kastakit ti dagita akabaranggayan. Day talag reklamo ta muda. Ang sikamot lang tinakababain. No di mo ilintag ti madi nga aramid mo. Adaya madi nga aramid ko. Ay no kasta nga rod, ipakitam nga awan ti madi nga aramid mo. Jay. At agrib-revolusyon ti motor na itiruar. Kanya, bigbigat. Ay, inakman kat kitaan. Ay. Ay, kwaraw. Apay nga agrib-revolusyon ka iti motor mo dito isang wanan ti balay ma. Agungit namin ni Uncle Kang. Pwede sangwanan ti balayita. Kahit apay nga rod dito isang wanan ti balay ma iti pagrevolusyonam. Una, tasan kayo nga agungay. Ay nga katasanan, agungat kamay. Ha? Kasta ka day? Wan, isardeng mo dayta. Ay, baka torturo kak maray. Unay kamagtan. Di mo matisango kanyak day tapa nagsuyaab mo, amaray. Ay, baka suysuyabak nga raw. Di mo nga ron isango kanyak. Ay, nagrigat kit di nga minan ay ati mapuyat. Isango naman. Mala, tatumalikudak manlagan nga agsuyaab. Ay, unay kamutan mariluyan. Apay nga isangom kanyak, ti pa nagsuyaab mo. Ayada kamot gayam di tamaray. Ay, no adda virus mo, naakaran akon Pasensya kan maribanang. Napuyatak ngamin idirabay. Nagsapa ka nagraing. Taday ta kaanakan ni Kapitan ani Kwaraw. Imay nagrevolusyon iji sangot ti balaymay. Ay, agungat kami ngamin kan ni Inteng. No adda natagare ije paraangan may. Kahit apay nga rod ada kami kinibadong ko ti perwisyon na. Bigbigat nga umay agrevolusyon iji sangot ti balaymay. Inteng, agrekreklamo ni Marituyang. Ay, naglaing nga reklamo dagita tattao. Rekreklamo da ni Kwarog. Tayjay kano ngamin sangwan ang tibalay dati pagrevolusyonan na itibigbigat. Natulnog akaanakan ano kas jay. Ah, Ang bayam nga reklamo dagita.
Na, apay akas ti reaksyon mo. Kasla kayat mo amang perwisyo ni Kwarog iti sabali at tao. Ada nga ron nagsaritaan mi ka ni Kwaraw. Anya nga minday ta ang nagsaritaan yaw. Secret! Ay, Apa nga bagak? inteng, di mo aramatan ni Kwarog iti kalokwam. Chip, panagkunakit naskin nga ipatarimaan mong timotor mo. Tapay. Kay, nagnisit ti asok na. Gagangay Makapauyag, mate. Matayo ka namin na. Baka ikag polusyon ti asok timotor mo, Chip. Mapanak man langan. Na. Unay mati pa nagpataray ni Kwarog iti motornan, nagpartak. Ay, saus! Nagpartak ngagpaysaw! Nagasukpay yung motor na! Huwag nga raod. Daytan ni Badong ko naggapoy yung bangkan. Ne, nakaluto kan iti kanan na maray. Ay, katuan na. Iso nga ro dapat padaanak. Naisaus. Linabsan ni Kwarog ni Kabado nga magmagnakan ay pinasukan nan. Ay, una yan. Naglukon day ta akwaraw. Nay, aguyukan ni Kabadong. Ay, sige maray. Tainak man sabtal. Salbag mo na dyan ako ano guys. Pinasokan na. Kasla inranta na tinang pasukan ka. Unyarab. Mala, agawitan. Nay, isun sa mananday ta. Na, nagsubliman. Ay sus, pasukan na tamanan to yan. Ang natin napasama ko, araw. Sinurot ko jay bilin mo ang kail. Eh. Pinasok ni Tata Badaong. Kan adapay bonus na. Na, anya day taabunos na. Uray ni Nana Tuyang. Pinasok mang. Ha? Apa nga inraman mo ni Marito yan? Ha? Dakas aya? Nila ang paribadong tiko nakapaasok ka. Ay, kunak no pati ni Nana Tuyang. Inramraman kumita na pinasukan. Ha! Makaungungutak maray. Madlaw ko nga rod, maray. Tauray lag sabat na kita kiday-kiday mo. Agasam day di akwaraw. Inraman nakit din a pinasukan. Ah, apay nga Ay, jakman amo no anya launa yung tibason mi kinibadong kaw. awan mo ti amok, maray. Uray siya, kawan mo ti amaw. Ay, madi ati kasta nga inaramid ni Kwarog. Iso amapan kami agreklamaw kin ni Kapitan. Sige, maray. Rumbang laan. Apa nga, Chip? Pasukan na kami mo dito para daan. Ang tabasol yung kanya. Basol na eh. Ang gagawan nyo ti pasaheros ka. Saan mo ta? Anyasan. Amin at chicks a pasaheros. Iluglugan niyaw. Angam no to Paul, kan bunga lababakat kan lalakay. Ibat bati yung a pasaheros ka. Saan mo ta? No sikse. Agawan nyo atagos nga ilugan. Talaga di na kaya't taglugan iti tricycle mo, Chip. Di ka man sumanaw dita pala. Kung saan nga may nakasasok mo ti motor mo? Nagsaw ka pa'y maminsan, pasukan ka man ay. Ninini kita man dahil tango ugalit. Ah, kastagaya ma. Magnisit ka suk na. Inteng, apay adi mo anawaan ni Kwarog. Apa nga nawaak? Jar aramidan na agpaasok kan agpaandar iti motor na iti sangwanad ti tao. Awan dakas na dayjay. Na anya nga awan. Nilang mat badong ti pinaasukan na. Anya, Dayjay mat akong pare. Kontrabida manipod ini. nangag mo na jay. Sigurado ang ni Kwarog dayjay. Ay so, sagpapaandar kan agpapaasok manan iti motor na. Kaslay timot balay da pare pa daw. Saan? Iti sangwanan ti tersena ni Mari Kwanag. Ha? Apa nga tangay jay? Ay, Jack amo Yan. Nene, kita amaw. Ha? Pumanawan dagiti customer ni Mari Kwanag. Oo nga ano. Ay, saus. Nakabani kasan ni Mari Kwanag. Ay, sigurado nga ang tanan ni Kwaro.
Abay, anya ti basol ko kang kakwarog. Tao may kagpapasok ka nagpapaandar iti motor mo dito isang wanan ti tersenak. Ang damasol mo kanya. Kita man, imadayon nagiti customer kaw. Di nasayaat. Ha? Abay nga minatinaklakuan iti arak. Bawal nga rod kun ni kapitan. Ipilit mo kat siyak ti madaksan. Kastagayam Ay, eka! Ay, talaga makadanon dahil ka ni kapitan. Idanon ko talaga. Sige, itanon mo lang. Eka, nagasukan. Siyak man tagreklamo, kapitan. Nagreklamo ka? Ita lang agreklamo ak. Ewan nga rin. Kat ireklamok di ka anakam, nakalaslastog. Ni Kwarog? Wan, kapitan. Nagpaandar iti nakapigpig sa motor. Kan nagpasok pay. Ay, ijay pa isang wanan ti tersenak. Ay, nagloko na dyan ako araw. Ay, jak mapasensyaan na dya ka anakam, kapitan. Ay, relax lang ang kagawan. Inabog na kitin dagiti aggatang iti tersenak. Anya nga iti paglakwa ko, nawanan. Pulos nga awan? Pulos kapitan. Jak kano ngamin pinautangan iti arak. Ha? Apa nga inraman na ka kay? Apay, kapitan. Asino kumangay ti balsen na? Ni pari pa dong. Ha? Loko na dyan. Iso akayat ko abalsan. Ay, sana mabalin ngay ramraman na kami ni Kwaraw, kapitan. Ewan nga rin. Kapitan! Ne. Ah, ni Marituyang data. Na. Apa nga daday tata? Apay, Maray, Umayak mo't agreklamaw. Ha? agreklamo ka? Wan, apay day di akwarog akanakam, kapitan. Pagayat na mo't ti umay agpapaandar iti motor na ijay sangot ti balay may. Agpasok pay ko nam Aw, nangagmaw dyan baga ni Marikwanang, kapitan. Nangag ko ah. Kasjay tar aramidan ni Kwarog. Ay aguray ka, Marikwanang. Uray sika, pinaasukan na ka ni Kwarog. Wen, iso ngay mayak mo't nagreklamo. Aw, anya ti makunam nga ay kapitan. Kastoy nga men. Anya kastoy. Agulimak ka ngamin mo't Marituyang. Bayam nga agsaon ni kapitan. Ni nga men pari ba dong? Ha? Ha? Apay ni badung ka. Agulimak ka kun. Di nakimbut-butos, di na palabas nga eleksyon. Saan aya? Di kalaban ko akalbo alakay, di butos na. Na, naglukaw. Imbagak mo't kuan na asikati ibutos na. Abmok, dagiti nang ibutos kanya. Kahit ni pari ba dong? Di nakimbutos. Na, anya na dyan. Unay ti motor. Apa nga, dito yung asidagti pala, di pagpaandaran na iti mutaw. Ni Kwarog dayta. Ay, loko na daan. Ita, amumon tirik na ti madisturbo iti napigsa nga ungor ti motor. Ay man, dakman kita. Sige, ingkaungtan, jay ka anakam. Isardeng mo man, ti panagpaungor mo iti motor, Kwaraw! Hey! Kwaraw! Saan adito'y paraangan ti balay, ti pagpaunguran iti motor mo? Sana siyak ni Kwaraw. Naa, Padaas mamati mapaunguran iti motor. saan ti agpapaungor? Kito na. Silawang ngamin dahil turupa ka paray. Tapno mamati ka. Apay, di na kon mabusisan. Apa nga inadadam nga ti agpaungor iti motor? Tapno marik naman paray. Di kan paturugan paray. Day takat ngamin, kapitan. Tagar aramid ka iti kalukwan. Nga midisikan tinakapasamakan na. Dita an naamiris mo. Asaan anasaya at tinaramid mo. Ay namare, nagrigat at talaga ti biyag ita. Nagngina dagiti gagatangan. Pudno, Maray, nangina amin itan. Hey! Labsan kayo pa'y dito'y ako kumaray. Ay, papa na Marituyang.
Sigurado nga da papanamatay, nakahambag ka mat, ka nakalipstick ka. Numapan ka ije palingkay. Kat gumatang ka iti buggong kan sidaan nyo kan ni Pari Badong. Saan ka mo't anakahanbag kan nakalipstick? Ay na, sa anak amapan makipalingkay maray. Papanam nga rod, kat nakasandal ka mat. Ay, Makikita matlat ta tinagdakkel arang yad ta sakam. inak alaan je pensyon may kenne badong ka. Anya ita ay wan. Pay out yung manen gayam ita. Adaw ti ma-pay out ko ita kukumaray. Tanda pa'y alaag atulong ti gobyerno para kada kami amarigrega. Ay imbag ka pa'y maray. Taado manen ti maalam. Ay, saan to mga amin na mabali na makaawat dagiti kagawa da kaskanyak. Ken saan kanumot amabalin amaikan dagiti asawa ti kapitana kaskanya. Sorry na lang kayo. O sigay, inakon ko kumaray. An na dam ti maawat mo akwarta maray. Idulin mo ada imbag. Oy, kwaraw! Parta kamot at ag-drive tanay aldawon. Makipila ay. Dahito yan ti kapartakan at aray ito tricycle kao. Kapay nga minaya nga gapapura ka. Mapan ko nga ron alaan je pensyon mi kinitatam abadaw. Kasta ka day. Adaw ti mapan ko alaan a kwarta-kwaraw. Ay, partakak nga ruday. Kasta di ka madanagan. Tanayunak ti pagbayad ko kanka. Kasta ya. Sige. Patayabak nga rudan da ito'y tricycle kao. Paray, naimas ti si Daon May kanituyang kaw inton madamdama. Kit dumay kulay baga paray. Damdamagak aya. Manggol pinituyang kaw iti si Daon May anaimas paray. Saan kami ngagsida iti puro abuguaw. Di na saya at no kasta. Saan ka madanagan paray? Tapadawatan ka iti asok na. Sana ka dumawat. At daytan nituyang ko paray. At da si Mardeng at tricycle iti batog ti balay may. Nakaw, paray! Tuyang! Si Mangpad kan. Nagasud. 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 Nagado ti kwartan tuyang. Apay ay nakatagtagari ka. Agtal na ka man si kabadong. Matikaw ang agbilbilang iti kwarta. Itid mo di kukwak dita Madama pala ti panagbilbilang ko. Umadayo ka mang kidita ni. Di nakulawan. Gasud. Talugasud. Aguraya dito abay mo Kita man. Nayaw awanak manan. Ijayruar ti pagurayam kunak man. Saan aditaw? Apay masapulaya parwaran nak. Diyak lang nga ro dagtagtagaray. Ay na, matikawak nga rog no makitkitak day tarupam. Ala, rumorkan. Salakay! Salakay! Kayat mo asawan maray. Saan mo pa'y anabilang dyan naalam akwartay dyan ilay? Saan pa'y nga rog? Agmalmalamak sa amang bilang iti dayjay. Ay, kayat asawan day ta, adaw. Kunak nga road, asaan kun nga itadkin ni badong ko to'y pensyon na. Apay ngay. Nagatidog ti lista ak kadagiti kayat ko agatangan. Iso asyaklatan ti mangigam iti pensyon na. Tuyang! Agring ka man. Napay amang ring ka. Saan ka pa nakalutaw? Maturog kan? Ay sus, rabi gaya man. Wayne, apay saan ka naglutaw? Awan ti mailutaw. Anya, apay ngawan? Awan nga raud. Saan ka nagpalingkay? Apay ko mangagpalingki Kit napan mo mitinala di kwartata. Sa anak nga rod ang nagpalingkay. Jak kayat. Nay, apay ngay? Awan, jak gimatang. Ay, unay kamutay. Ayan na ngay di kwarta. Pagbayad ko iti order ka. Adaw ti inorder ko asumangpag. Apay akas ladaw orayam maray. Talaga nga damaray. I-deliver da kanukad. Ya order ko ita. Nag-order ka dyan online? Wan.
Anya nga tinorder mo. Make-up, Maray. Na, ananwam nga ti make up. Kat siyempre, pag make-up ko Apay, adda pa panam, tamasapol nga ag make up ka. Apay, masapul nga dapapanan tap nag-make-up. Dito'y laang matersenak. Kan uray di bang kagyo kan ni kabadong ti papapanam. Uray, kayat ko ti ag-make-up. Tap numasukatan man met daytoy lang Ay na, marituyang. Saan nakabaulan na sukatan ti make up talangam? Oho, di ka man. Nay. Iso day tan di order ka. Msigay tay nakalaan, Maray. Asinaw jay kinasaritam ijerwar. Di man agidil deliver iti order. Damdamagan na no sa dino ti balay ni Marituyan. Idi kalman, adamanin ti imbay nagdamag, no sa dino ti balay damarito yang. Inal daw sa nga da sumangpat nga order na. Anya nga min, ayad agiti orderan na. Daga mo adugayam ti kwarta na pagbayad na. Ay, tidakas na. Ibayad na amin iti order na jay kwarta anaawat na. Imbes nga igatang na kuma iti kasapulan, kan kananda kan ni pari badong. Dalalya, Chip! Dalalya! Ayan, telalya. Dayta na sumungat. Ay, wine. Bruha dayta. Alalya! Alalya! Bruha! Alalya talaga! Alalya! Ay, di Tumaray ba? ta! Ay, sinaw, titang tarayan yung alalya. Ha? Nanatuyang? Kas lang amin alalya tilangana. Asino talalya? Asinaw! Sika ka na, nanatuyang. Nagluko kayaw. Ay, nakamamakmat ngamin day talang amita. Naka-make-up aklaan. Isan mo abagay ti ag-make up? At lumaad ka. Ay na, unay mo day talang amon maray. Anyat inararamid mo di tarupam. Inusar ko lang ba't jay make-up nga in-order ko jay online. Nagalas mo din. Anya, Saan mo abagay tag make up? una yan. Nagsakit mo ti pa nagsarsarita, Maray. Ne, pudno mo ti bagbagak. Isong arod ngag make-up at tagpapintasak. Limaad ka nga ro. Ay, kagurgura ka! Oray gura anak. Pudno ti bagbagak. Ha? Saan ka nakasarsarita, Pulaus? Ing kakagdiram usan. Tapno saan da kakabutan. Maray, sika dayta. Apay, Nay, di na kun mabigbig, Maray. inan anom dayta rupam. Nag-make-up ak, Maray. Apay, saan amadlaw? Ay, na, madlawlaang apinalaad mo dayta rupam. Anya? Ay na, karuprupam mo't tandya artista mabuybuyak. Artista? Artista nga alalya. Ha? Kagurgura kayo, amain! Anya, Agsisina tayo nagkukumaray! Ditakan! Ha? napamatay na. Ibagbagak laang matipod no. Kinaguranak ni Marituyang iti imbagak alimaad idi nag-make up. Na, oray si ka kinagura naman. Wen, Maray. Ay, sos, sigurado nga ron asaan na taman na napampansinan Sigurado dayta Diyan mga min kaya ti agulbod. uray syakmat Ibagbagata mo latipudno san aya. Saan na abagay ti ag-make up? Wala kayaw. Tauray kayo lang nag-juwait. Ada kamat gayam dita, kuwarog. Ay, di mo latamot ibagbagakan inanam atuyang tinangag mon akwarog. Apay ko mga ibagak ngay. Uray siyak. Kagura nakmat ni nanatuyang. Na, uray sika, kinagura na ka? Unantay. Ape kinagura na ka. Nagbutang kami ngamin kinipal itilangana. Takaslalal niya nag-make up. Ay, talo tayo nga rod asaan nan akasarita no kasta. Sa nabalay, tanagawi dahin. Sigurado nga agsarming day jay. Kat maamiris na, at talagang adalim maad.
Kita mo day tarupam dita sarmeng tuyang. Ita ta nakadiram uskan. Makita dagiti nagdadakkel apay kaskaw, kanti kurat-rat dito'y rupak. Kain. Kanda ito'y nagpuskol abibigkaw. Ay na, nakapinpintas ka, tuyang. Oh, ibagampay laang nga nakapimpintasak. Saan mo nakasapulan ti ag-make up kunak lang arudain? Tapara kanyak, sika ti kapipintasan. Dito'y lupaw. Dito'y balay lang ah. Iswada kita make up mau, kin lipstick mau, nga in-order mo ijay online. Ibal lang maun. Ah, anya, katno adupay ti order ko asumangpay. Anya dagi jay ngay. Make up manin pagkulot iti kurimatmat, pagunat iti buok, kan Amin jay pagpapintas. kwarta na alam, inggatang mo lang iti pagpapintas mau. Kay, Ay salbag ka bakbakitan. Kitawan pulos bagas sa kanintan. Langan udan nga ijat ti balay da. Ag subli-subli na pa'y lang nga umagdamag met. Na, apay manan nga agong ungat ka. Diyan nakamotor. Nga umag-deliver iti order ni Marituyang. Umay daman na nagdamag dito'y. Sabay kanayon asyak ni matsambaan na apagdamagan. Ket, maan ano nusong batam latta edad. Ay mabanugak asumong bat dungo. Ay, saan da kami paimot nga may nakasarsaritan ni Marituyang. Ay, nakabasol kayo manin. Manipod idi imbagami alimaad. Pulos adi na kaming talyawan no daytay lumabas. Eh, kat da kayon ti umuna nga umasidagan ko na. Nasaysayat mo't lang tagpakumbaba. Kan may isa, inuyaw yung amen. Siyempre, agsakit tinakam na. Saan ka nun namang mga ninana tuyang? Aging gaita katagsaksakit tinakam na. Apay ka nung agsaksakit tinakam na, kan asino, dagiti pagsaksakitan tinakam na. Da kayo kini antibanang. Ay, iso nga ro na mapan may bisitaan no madamdama. Di yung amin uyuyawan Uray na galas. Ibagayo latan na pintas. Tapno saan nga agsakit tinakam na. Marituyang, pasyaran da ka man dito'y balayaw. Wen mare, tamo mi anak kabasol kami kan ka. Saan arombeng nga inuyaw da ka? imbagayo latta ko mga minan, anapintas. Isunga road nga umay mi ibagaday tamaray. Alan marikwanang, ibaghamon. Pimintas ka, Marituyang. Mapilpilitan kayo laang mo. Ay saan? Pudno ti bagbagame. Iso asaan na masapol nga agorder ka pa iti online. Ta natural mo ti kinapintas mo. Kasano nga ruden ngay dagiti inur-order ko apag papintas. Ilako mo na akan ni Maribanang. Ay, saan ko akasapulan dagita maray? Talab na labnaklat ta ni Inteng, uray kastoy tilangak. Hanggang ulitin mi nga ibaga mari Napintas kalata uray saan ka nga ag-make up. Simple, akin na pintas, Marituyan. Ay, nanatoyang aya. Saan mo asayangan dagiti kwartam kadagiti pagpapintas? Tanasaysaya at latati natural akinapintas. Igatang mukat iti kaninyo kinitatabadong ti kwarta nga igatang mo iti pagpapintas mo. Ala sige. Dadan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.
Agyaman kamay, iting kay panagdangay.